Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kini kita akan belajar Iqra ke-6 halaman 20. Ada Makci Ramlah, Alhamdulillah dari Malaysia. Selamat malam Makci, apa khabar? Apa khabar? Ya, selamat malam. Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Silakan Makci untuk diawali. Tahu dulu ya, Pak Ustaz. Boleh Makci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana Famang ya. khairan. Ini ikhfa ya Pak Menyaci ya. Faman. Famang kana famang, kalau nun mati atau tan ketemu kap dan kop angnya banget. Famang kana ini khairan ya Maji. Khairan katsira ya Maji. Ikhfa. Faman kana Pendek tapi khair. famang kana. Famang kana. Gitu ya. Faman kana Gitu Maji. khairan katsira. Khairang ya, jadi eng. Khairan katsira, ini ikhfa yang dikatakan yang banget engnya ya. Khairan katsira. Kemudian Meci. Khairan kasiro. Pak Ustaz dulu, saya tak pandai ini. Oh iya. Pak Ustaz dulu. Famakana khairan katsira. Ini tanwin, ini kita lagi belajar ikhfa. Ya, di Iya. buku ini ada ikhfa Meci. Ini nun mati berjumpa kaf. Jadi famakana ini tanwin, patah tain ketemu kaf. Ikhfa ya. Iya. Khairan katsir. Kemudian Meci ini nanti yang bawah ini tanwin kasrotain ketemu kaf. Ini kasrotain ketemu kaf. Wa fakihatin katsirah. Ya Meci. Wa fakihatin kasirah. Wala ta'alunna 'uluwan kabira. Wala ta'lunna. Macam mana Pak Ustaz? Ya, uluwang. Wala Wa ta'lun. Ya. wala ta'lunna uluwan kabira. Wala ta'alunna 'uluwan kabira. Yang bawah yang masih agak panjang. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya ayyuhal mala'ul inni ulqiya ilayya kitabun karim. Di sini tadi kelibet. Ya ayyuhal mala'u. Ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim. Ya, Mas. Ya ayyuhal mala'ul inni ulqiya ilayya kitabun karim. Idza Pak Ustaz, Maci?
Maci bukan sudah tua, tapi sudah banyak usianya. Ya, betul. Di atas Nanti 60 kita ya. kalau Ya. 50 tu muda sangat, jangan. Saya dah Iya, iya. 60 lebih lah. Tapi Maci nanti di surga nggak 60 lagi. Tak tahu, Muda Ustaz. belia lagi. Pastinya Ya, begitu Maci. Alhamdulillah. Insyaallah ya Maci ya. Alhamdulillah. Baik, diterusin ya Maci ya. Boleh, boleh. Idza idza ja'alahu daran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Maci. Iza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra. Di sini Maci nih rangnya masih kurang eng ya. Idza ja'alahu narang, eng banget ya, abad ininya eng banget. Narang gitu Maci ya lagi Maci lagi. Iza ja'alahu Idza ja'alahu naran qala atuni ufrigh alaihi qitra. Ya Maci. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Iza ja'alahu naran qala atuni ufriq alaihi qitra. Qitra bagus ya. Yang bawah ini lagi belajar ibu dan bapak ikhfa ya banyaknya. Narang ini tanwin ketemu kof ini ikhfa. Ini a mad badal, atuni u ini mad jaizman fasil. Atuni ufrigh alaihi qitra ini mad iwad. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ini di Yasin Maci ya, yang kita baca. Ya Maci. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Iya, kemudian Pak ini. Ustaz. Ya Maci. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Nggak kuat Maci. Aw duhaha. Harusnya dibagi dua. Saya bagi dua ya Maci ya. Maci mungkin Iya, kuat. iya. Yauma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Masih sampai ke sini Mas. Yauma yarawnaha lam yalbasu illa ash yauma yarawnaha lam yalbasu illa asyiyatan aw duhaha. Udah salah tu Pak Ustaz. Pak, A-nya pendek di sini. Ya. Salah. Illa asyiyatan. Ya. Bagi dua aja masih kali ya. Jadi ya nggak usah kejar-kejaran. Yaum. Ya, yauma. Ya, jangan terburu-buru Ustaz. Ya, jangan terburu-buru. Ya, jangan kejar-kejaran. Yauma yarawnaha lam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha. Iya, auduhaha. Tapi tannya itu idhar tidak boleh ditahan, Maci. Illa asyiyatan, tan jangan ditahan. Illa asyiyatan aw duhaha, jangan ditahan. Iya, Maci. Lagi, Maci. Itu memang penyakit tu. Iya. Illa asyiyatan aw duhaha.
فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فإن له معيشة Tanda ikhfa. Ya, ma'isyatan. فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. Bukan aumal, Maji, yaumal. Yaumal? Ya, yaumal, bukan aumal, ya, yaumal. Yaumal. Ya, yaumal. Diulang lagi ya. Ambil Ya. daripada mana ya Pak Ustaz? Dari wanah syuruh boleh. Wanah syuruhu yaumal qiyamati a'ma. ونحشره يوم القيامة أعمى. Bagus, Maci. Nah, ini Tak adalah pandai, tak pernah baca ni Pak Ustaz. ya, Pertama kali ni. alhamdulillah. Iya, pertama kali tapi langsung pinter. Kan ini tukilan-tukilan dari ini, Maci, dari Quran ya. Nih kalau menemukan tanda wakaf mim ini harus wakaf. Ini wakaf mutlak. Kalau jim ini boleh berhenti, boleh enggak. Kalau ada tanda lam alif ini ada mul wakaf, bukan tempat wakaf, tidak boleh berhenti. Kalau terpaksa berhenti di sini harus ngulang. Ini sod lam ya al waslu aula, disambung lebih Buka utama. kipas panas ya. Ini qaf lam ya ini al waqfu aula, dihentikan lebih utama. Kalau titik 3 ini boleh berhenti di salah satunya tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Di buku tajwid, di buku hijau ini sangat lengkap, Manci. Di buku hijau itu ada di halaman tentang tanda-tanda wakaf kalau nggak salah 56. Ya. Di sana tampak. Boleh nanti kapan Manci mau belajar buku hijau karena memang Bila-bila pun boleh Pak Ustaz. boleh nanti di buku hijau itu ada tanda-tanda wakaf ya. Di sana ada bagaimana cara mewakafkan. Itu ada di halaman 54. Tanda-tanda wakaf. Ibu dan Bapak yang sudah punya buku hijau dibuka, silahkan. Dan buku hijau ini tolong ya silahkan disebarluaskan, diajarkan. Karena banyak orang yang di negeri ini entah tahu saya kalau di Malaysia. Di negeri ini banyak orang yang pandai baca Quran tapi nggak ngerti tajwid. Ini apa bacanya? Ya. Tak Termasuk tahulah. makcik lah Pak Ustaz. Macam Sama dah. dengan makcik. Sama dengan makcik. Sama ya. Ya, sama dengan Oh, makcik. sama. Tapi makcik itu pandai baca Qurannya. Tapi kalau makcik Tak ini apa pandai. hukumnya? Tak tahu. Tak Tak tahu. tahu. Itu Pak Ustaz Ya. ni. Jangan cakap kuat malu lah. Iya. Ini masih ya, nih tanda wakafnya di sini. Fatawalla anhum. Nih mutlak berhenti. Berhenti di sini Maci nih. Ya. Walaupun Macam kuat. mim kecil dia. Ya ini mim kecil. Ini kan mim kecil nih Maci. Hmm. Fatawalla anhum. Yawma yad'u dari ila syai'in nukur. Masih. Fatawalla fatawalla anhu yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Macam mana Pak Ustaz? Nukur. 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 Ini kan domba di sini nukur. Yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Fatawalla anhum yawma yad'u da'i ila syai'in nukur. Kemudian ini wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Ini macam ini jim ini boleh berhenti boleh enggak. Jadi kalau berhenti seperti ya tadi. Tapi kalaupun enggak berhenti tak apa. Misalnya wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Enggak tak apa masih tak berhenti. Kalau berhenti bagus. Ya. Baik, Wa inna rabbaka huwa yahsyuruhum innahu hakimun alim. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq.
Afala tadhakkarun. Afaman yakhluqu kaman la yakhluq. Afala tazakkarun. Ya, internet Maji agak ngelek lagi, nggak apa-apa. Afala tazakkar. Ini tanda wakaf ini al-waqfu aula. Dihentikan lebih utama. Tapi kalau nggak berhenti di sini tak apa-apa, Maci. Boleh. Misalnya, boleh. Misalnya, afaman yakhluqu kaman la yakhluqu afala tazakkarun. Boleh. Berhenti lebih utama. Kemudian ini illa mura'atahu qaddarna. Itu tanda wakaf, tidak boleh berhenti. Tapi kalau berhenti di sini itu ya. Ya Maci ya. Innaha laminal ghabirin. Nah, itu berhenti begitu nggak boleh. Jadi harus tidak boleh berhenti. Kalau berhenti di sini minimal harus ngulang ke sini. Illa mura'atahu qaddarna. Kalau berhenti di sini terpaksa berhenti, ulang lagi sini. Qaddarna innaha laminal ghabirin. Tanda wakaf tidak boleh berhenti sih seperti lampu hijau. Lampu hijau itu harus jalan, tidak boleh berhenti. Tapi kalau mogok terpaksa berhenti maka harus ngulang di sini minimal. Kuat ya udah nggak usah berhenti ya Maci. Jangan berhenti aja ya Maci. Saya cuba ya. Iya, ilham. Cuba Pak Ustaz. Iya Maci, silakan. Illam ra'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Illa mura'atahu qaddarna innaha laminal ghabirin. Ini tanda titik 3 kita tidak boleh, ya boleh berhenti di salah satunya tetapi tidak boleh berhenti di keduanya. Misalnya, kita tidak boleh berhenti Dzalikal kitabul la raib fih hudal lil muttaqin, itu terlarang. Kita tidak boleh berhenti di keduanya, tetapi kita boleh berhenti di salah satunya. Misalnya, Dzalikal kitabul la raib. Karena kita sudah berhenti di sini, kita tidak boleh berhenti di kedua ini. Fihi hudal lil muttaqin atau Dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi nggak boleh berhenti di keduanya. Kita hanya boleh berhenti di salah satunya. Silakan Maci. Zalikal kitabu la raiba fih. Bukan Ray ya Maci, Roy. Roy, bukan Ray. Penyakit ini. Roy. Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Gitu ya. Jadi titik 3 boleh berhenti di salah Berhenti satunya. salah satu kan Pak Ustaz kan? Ya, salah satu tapi tidak boleh berhenti di keduanya. Nah, berikutnya ini Maci ya. Watrukil bahra rahwa. Ini as-sad lam ya. Al-waslu aula, disambung lebih utama. Tapi berhenti nggak apa-apa. Cuman disambung lebih utama. Berarti watrukil bahra rahwan innahum jadum mughraqun. Maci. Watrukil bahra rahwan innahum jundum mughraqun. Alhamdulillah, Masya Allah Maci ya. Maci itu rajin baca Tak Quran. pernah baca. Tak pernah baca ni Pak Ustaz. Ini kan cuplikan surat Maci. Telur sikit dalam tu kuat sangat lah Isa. Ini ada tanda wakaf lam alif. Adamul wakaf. Tidak boleh berhenti. Kalau berhenti di sini harus ngulang sebelumnya. Adamul wakaf ya Pak Ustaz. Adamul wakaf. Ya, tidak boleh berhenti. Tetapi kalau kita terpaksa berhenti karena napasnya kurang, kita harus ngulang ke kata sebelumnya. Untuk ke sini ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Ya, Mas. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina. Gimana ya Pak Ustaz? Ya.
Tayyibin ya. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Nanya pendek. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Yaquluna salam. Baca. Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna salam. Ya. Mata'un qalil. Ini tanda wakafnya al-waqfu aula. Dihentikan lebih utama. Tapi nggak berhenti tak apa. Kalau berhenti lebih utama. Kalau jim ini berhenti boleh. Boleh berhenti, boleh enggak. Dua-duanya tak berhenti tak apa. Mata'un qalil. Thumma ma'wahum jahannam. Wa bi'sal mihad. Mata'un qalil summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Qala antum syarrum idgham biguna ini tanda kita mim syarrum makana ini shad lam ya al waslu aula disambung lebih utama. Tapi kalau kita mau hendak berhenti tak apa, enggak usah ngulang. Tapi di sini disambung lebih utama. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Ya, Makcik. Qala antum syarrum makana wallahu a'lam bima tasifun. Kan antum ya, Makcik. A-nya satu. La, Qala qala antum. satu lagi, Makcik. Qala antum qala antum syarrum. Ya, syarrum maka. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Karena masih kuat napas, nah apa, tak apa begitu. Tapi Tak kuat berarti juga, kalau betul. berarti tak apa juga di sini misalnya. Qala antum syarrum makana wallahu a'lamu bima tasifun. Itu tidak disambung tak apa. Ya, tapi disambung lebih utama. Ini juga sama ya, shad lamnya disambung lebih utama. Inna wa'dallahi haqqan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Ya, Makcik. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. Ini yang saya katakan orang pandai kadang-kadang lupa. Ya Ini dia Allah. bingung. Di sini kan ini idgham, Makcik. Jadi falai. N-nya hilang, Makcik. Jadi falai ya. Sepatutnya Falai, N-nya hilang. falai. Ini kita punya rumus, Makcik. Setiap huruf mati Nggak dibaca. bertemu huruf bertasydid tak dibaca. Nggak Bacanya dibaca. falai gitu, Makcik. Ya. Berlaku untuk semua. Setiap huruf mati bertemu huruf bertasydid, huruf matinya jangan dibaca. Ini wamai gitu. Wamai. Ya. Itu rumus kita punya rumus, Makcik. Alhamdulillah. Jadi kalaupun ada orang sering lupa, apa ini ya? Pokoknya dicamber aja sini. Itu ya.
ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Wamai ke Ustaz? Wamai. Tadi saya cakap apa Makcik? Wamai Makcik ya? Ya, Tuh. wamai. Wamai. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. Kemudian ini Makcik. Hatta. Ini jim boleh berhenti. Udah karena ini ada nomor ayat berhenti pun nggak masalah. Ini ada al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Ini ada nomor ayat di sini. Ini pun tak masalah ya. Yang penting kita tahu al-waqfu aula. Ya, ini dihentikan lebih utama. Kalau ada shad lamnya disambung lebih utama. Hatta idza sawa baina as-sadafaini qala anfukhu. حتى إذا سوى بين الصيدفين قال انفخوا. Bainas sodafain. Bainas sodafain. Agak susah di sini. Diulang Ci. Bainas sodafain. Ya. Hatta idza sawa bainas sodafain qala anfukhu. Sodnya nggak ada tasdid, sodafai, bukan sodafai, bukan. Gimana sih ini? Hatta idza sawa baina sadafaini qala fukhu. Hatta idza sawa bainas Saidofai. Bainas soda. Bainas sodafaini. Sodafai. Bainas sodafaini qala fuhu. Ya, Makcik di sini ya. Hatta idza sawa. Hatta idza. Coba lagi Makcik. Hatta ya Makcik. Hatta idza sawa bainas sodafaini. Soda. Bukan sode, soda. Bainas sodafaini. Agak susah ya. Bainas sodafaini. Soda, bukan sode, soda. Bainas soda. Kalau di Indonesia ada soda susu. Soda susu enak. Soda faini. Soda. Hatta idza sawa bainas sodafaini. Soda. Kedengaran saya soda. Apa soda? Ya, tak apa Makcik. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala fukhu. Tengahnya Makcik ya? Mau dicoba lagi? Coba sekali lagi ya. Boleh Makcik. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala fuhu. Pandai Makcik kayak gitu ya? Alhamdulillah. Betul. Jadi buat latihan Makcik nih ya. Hatta idza sawa bainas sadafaini. Bainas soda. Bainas sodafaini. Bainas sodafaini. Bainas sodafaini. Bainas sodafaini. Bainas sodafaini qala fukhu. Tak apa-apa nanti Makcik ya diulang-ulangnya Makcik. Ya. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhum misluh.
yamsaskum karhun faqad Korhun faqad fakod. Jangan pakan, pakod. Ya, faqad Maci. Pakod ya. karhun ya. Iya, iya. Yamsaskum karhun faqad massal qauma Ya. yamsaskum karhun faqad massal qauma karhun mislu Kor. Kor. Ini banyak, karhun banyak huruf musuhnya Maci nih ya. Iyamsaskum karhu Iyamsaskum karhu faqad massal qauma karhu misluh. Alhamdulillah pinter Maci. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhum misluh. Kemudian ini Allah. Maci. Allahu a'lamu bima labithu. Ini jim boleh berhenti. Boleh, kalau berhenti di sini nggak usah ngulang, tinggal lahu masuk terus. Tapi nggak tak berhenti tak apa. Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Allahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard. Bukan gae, goibu Maci, bukan gaebu, Goibu. Gai. Nih Maci. Gai. Lahu goibu, lahu goibus, lahu goibu saya Maci lagi. Lah, ulang balik ke baca yang boleh ulang Bali boleh, mau balik Malaysia boleh, balik Indonesia juga boleh Maci. Saya tak nak sini balik Indo ni. Iya, boleh Maci, boleh balik mana? Allahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard. Pandai Maci ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tidak diulang 10 kali. Kenapa Maci? Allahu a'lamu bima labithu lahu ghaibus samawati wal ard. Ya, enggak apa-apa Maci. Berikutnya ini adalah lahunna. Ini cara mewakafkannya gimana? Ini lahunna. Cara mewakafkannya adalah suara hun ditekan dan ditahan 2 harokat. Lahunna, lahun. Ini ya kalau berhenti Maci. Lahun gitu. Nih, ini kan ada tanda wakaf. Lahun. Nah, bersisa. Gitu. Jadi jangan langsung habis. Lahun, jangan. Lahun ditahan 1 alif atau 2 harokat ya Maci. Ini kan di sini di bawah ada tanda wakafnya al-waqfu aula, dihentikan lebih utama. Yaudah kita coba berhenti di sini Maci. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya Maci. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jangan nanya, jangan dibaca. Kan dihentikan. Lahun, iya. Kan kita Quran itu kalau dihentikan jadi sukun ya. Lahun, ya lagi Maci. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Iya. Ustaz. Iya Maci. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ya Maci. Alimallahu annakum kuntum
takhtanuna anfusakum. Wa illam yusibha wabilun fatal ya baca. Fa illam yusib ba tu Yusibha. Ya. itu huruf ba ya Pak Ustaz. Ya, ini ha. Yusibha. Fa illam yusibha wabil fatal. Fa illam yusibha wabilun fatal. Bukan fatal ya Bu ya. Fatal. 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 Ya. Fa illam yusibha wabilun fatal. Kemudian ini Fatal. iya Maci. Kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu asyaitanu minal mas. Kama yakumul ladzi macam mana? Kama yakumul ladzi yatahabbatuhu yatakhab. Nah. Kama yakumul ladzi yatahabbatuhu syaitanu minal mas. Iya. Bagus Maci. Wa ma lahum bihi min ilm. Ini waqf isyarah. Ini tanda waqafnya al-waqfu aula. Dihentikan lebih utama. Berarti di sini min ilmin jadi min ilm. Ini waqf isyarah. Wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa zan. Ya Maci. Wa ma lahum bihi min ilm. Wa ma lahum bihi. Gomnya ikhlas sapawi. Wa ma lahum ikhlas sapawi mimati ketemu ba bindeng. Wa ma lahum bihi min ilm. Wa ma lahum bihi min ilm. Iya Maci. Yattabi'una illa zan. Yattabi'una illa zan. Bukan zan. Zan. Illa zan. Yattabi'una illa zan. Zan. Ya illa zan. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Ini baca. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin. Iya Maji. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Idza qada amran fa amran. amran. Aha.
Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Sedap ya Mas ya, alhamdulillah Mas ini. Ini ma'an dihentikan jadi ma, dua patah dibaca satu. Ini mad iwad ya, dua patah dibaca satu mad iwad. Ma'an jadi ma'a. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Ini walaupun gak ada alif tetap dibaca sama ya, mad iwad. Dua patah dibaca satu jika dihentikan. Ya Ci. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Alladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a. Qul man rabbus samawati wal ard. Qulillah. Qul man rabbus samawati wal ard. Qulillah. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. وَإِذْ. Ya, ini وَإِذْ قَالَ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاعٍ Dengan goy ya. غَيْ Famani opur goy. فَمَنِ اضْطُرَّ Goy. غَيْرَ بَاغٍ Famani opur goyro. فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Famani opur goyro bagi wala ada fala isma alaih. Ini baca ya bawah. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Inna makkanna lahu fil ardi wa atainahu min kulli syai'in sababa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a. Alhamdulillah masih terima kasih.
Sayang suara sayanya habis. Saya tak Maci pandai enak Ustaz, tak pernah sekali baca ni. oh, Masya Allah, Maci, Tak pandai, alhamdulillah. tak pernah baca ni Saya Ustaz. iya, saya senang bahagia dipertemukan dengan Maci di dunia ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bukan hanya di dunia tapi kita bersama di akhir nanti ya Maci ya. Ya, alhamdulillah. Saya tidak pernah bermimpi bertemu dengan orang Malaysia yang jauh di sana. Kenal saudara pun tidak, kenal pun tidak. Maksudnya saudara seiman iya. Ya, seiman Tapi sejiwa. iya, tapi berkatnya ada teknologi seperti ini kita bisa Allah Akbar, bertemu ya. Terima ya. kasih Maci, semoga Maci Terima kasih banyak tetap Pak Ustaz. sehat. Ya Maci. Ya, alhamdulillah, amin. Terima kasih, semoga tetap sehat, tetap Amin. berkah dan tetap bisa Amin. mengajari kita tentang kesabaran, Ya. tentang pentingnya belajar walaupun kita Ya. sudah tidak muda lagi, kita tetap harus belajar. Walaupun terbata-bata ya Pak Ustaz. Iya, Maci bukan terbata-bata lagi, batanya sudah lancar, batu-batu. Allah Akbar ya Tuhan. Terima kasih Maci. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.